Ibihe byiza nshuti bakozi ba Pilot News TV aho muherereye ku isi hose nkomeje kubasuza mbifuriza amahoro n'imigisha mu byo mukora byose. Tugiye kwerekeza i Washington DC aho umujenerali wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatunguranye agahindanya inyandiko zakozwe n'abamubanjirije. Byagenze bitero reka tugaruke kuri inkuru yose uko yakabaye. Ni mu nama y'urwego ruhuriweho rw'umutekano w'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu mpine bita GSCM yabereye i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika tariki ya 21 n'iya 22 Ukwakira 2023 yongeye kugaragaza uburyo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iri kure nk'ukwezi mu kubahiriza ibisabwa ngo amahoro ahinde mu karere. Intego nyamukuru yahurije intumwa z'ibihugu mu nama ya GSCM i Washington yari ugusuzuma intambwe zimaze guterwa mu bikorwa bibanziriza gusenya umutwe w'iterabwoba wa FDLR no gukuraho ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashyizeho. Gusenya FDLR no gukuraho ingamba z'ubwirinzi bishingira ku mushinga uhuriweho CONOPS, Concept of Operations, wemejwe n'abahagarariye inzego z'ubutasi z'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tariki ya 31 Ukwakira 2024 hashingiye ku biganiro bya Rwanda. Ubwo wari ukuriye urwego rw'ubutasi rw'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, General Major Christian Ndanyueli yemeraga CONOPS yemeranyaga n'u Rwanda ko FDLR ikorera ku butaka bw'igihugu cyabo. Siwe gusa kuko n'abayobozi bo mu rwego rwa politiki barabyemera. Mu ntumwa za Kongo zitabiriye ibiganiro byo kuwa 21 na 22 Ukwakira harimo umuyobozi w'urwego rw'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rushinzwe ubutasi Brigadier General Patrick Sasanzita umaze igihe gito muri izi nshingano. Brigadier General Sasa yanahagarariye igihugu cye mu zindi nama ebyiri z'urwego nazo zabereye i Washington. Inshuro zose yagaragaje ko General Major Ndanyueli atariwe ukwiye kwemera ko FDLR ikorera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi byashimangiwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ubutwererane w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Jean-Patrick Nduhungirehe mu gitondo cyo kuri uyu wa 27 Ukwakira 2025. Minisitiri Nduhungirehe yanditse kuri X ati mu nama ya GSCM zibereye i Washington DC umuyobozi w'intumwa za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo General Patrick Sasanzita ahora avuga ko abajenosideri ba FDLR batabaho ahubwo ko ari urwitwazo u Rwanda n'urwitwazo rw'u Rwanda kugira ngo rutere Kongo. Yakomeje avuga ko Brigadier General Sasanzita yavuze ko iyo aba we atari kwemera CONOPS kandi ko atari gusinywa amasezerano y'amahoro ya Washington. Amakuru atugera havuga ko mu cyumba cyabereyemo iyi nama Brigadier General Sasanzita yakomeje kunenga CONOPS kandi afite uburakari ayita n'amasezerano atandukanye ibintu bitashimishije abari bayitabiriye. Umuvugizi w'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo General Major Sylvain Ekenge Bomusa tariki ya 10 Ukwakira yashimangiye ko FDLR iri ku butaka bw'igihugu cyabo. Icyo gihe yagisabye kurambika intwaro ikishyikiriza leta n'ingabo ziri mu butumwa bw'amahoro bw'umuryango w'abibumbye MONUSCO. General Major Ekenge yamenyesheje abarwanyi ba FDLR ko nibatubahiriza ibibwiriza ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zizatangira ibikorwa byo kubarasaho hashingiye ku masezerano y'amahoro ya Washington yashyizweho umukono tariki ya 27 Kamena. Ihurizo izi ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zifite no gusenya FDLR kandi impande zombi zimaze igihe kinini zikorana mu gihe zihanganye n'ihuriro AFC M23. Uyu mutwe w'iterabwoba kandi unakorana n'indi mitwe ya Wazalendo ishyigikiwe na leta ndetse n'ingabo z'u Burundi. Ngira ngo rero nkuko mu byiyumvira uyu Brigadier General Sasanzita akaba yatunguranye mu gihe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje kwemera ko ingabo za FDLR abarwanyi ba FDLR bari ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
uyu Sasa Nzita akaba we avuga ko aba barwanyi ba FDLR ari urwitwazo rw'u Rwanda. Ibi ntabwo ari bivuze gusa kuko byakomeje kugera bivugwa n'abayobozi bagiye batandukanye ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo barangajwe imbere na Faci Beto ndetse na Patrick Muyaya. Bose bakaba barakomeje kugenda bavuga ko FDLR ari urwitwazo, FDLR batakibaho, abandi bati barashaje, ntabwo bahanganishije umutekano w'u Rwanda, kandi bose bazi ibitero bagiye bagaba ku butaka bw'u Rwanda banafatanyije na FARDC. Tuvuye kuri iyi nkuru, reka tujye ku bijyanye na Joseph Kabila. Ishyaka PPRD rya Kabila ryiteguye guhangana na leta yarihagarikiye ibikorwa. Byifashe bite? Ishyaka PPRD ryashinzwe na Joseph Kabila Kabange wayoboye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuva mu mwaka wa 2001 kugeza muri 2019 ryiteguye guhangana na leta yarihagarikiye ibikorwa. Iki cyemezo cyafashwe n'urukiko rukuru rwa Kinshasa tariki 27 Ukwakira 2025 kimenyeshwa umunyamabanga uhoraho wa PPRD Emmanuel Ramazani Shadari. Cyashingiye ku iteka Minisitiri w'umutekano w'imbere Jean Keme Shaban Luko yafashe tariki ya 18 Ukwakira ashinja PPRD gukorana n'ihuriro AFC M23 rigenzura ibice byinshi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Shadari yatangaje ko PPRD idateze kubahiriza icyemezo cy'urukiko, isobanura ko kinyuranyije n'amategeko y'igihugu kandi ko gishingiye ku mpamvu za politiki. Uyu munyapolitiki yavuze ko ubutegetsi buriho ubu butemewe n'amategeko y'igihugu kubera ko nabwo butubahiriza amategeko yacyo, arimo kubahiriza ubwisanzure bw'imitwe ya politiki. Ati irihagarikwa ntirireba PPRD, riri mu rwego rwa fake news, naho ubundi ubutegetsi bw'igitugu bwa Felix Tshisekedi buri mu manga. Ibikorwa byacu bizakomeza hashingiwe ku mategeko y'igihugu n'itegeko nshinga, ibindi bizaba ari amahane. Leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yahagaritse ibikorwa bya PPRD nyuma yaho Kabila akatiwe igihano cy'urupfu muri Nzeri ashinjwa kuba umuyobozi wa AFC M23, na nyuma yaho ashinze ihuriro Sovola Congo Sovola RDC rifite intego yo gukemura ibibazo byugarije abanyekongo bose. Ngira ngo rero murabyumvira ko ishyaka PPRD ryariye Karungu ryarakaye cyane ko ritazigera rihagarika ibikorwa byaryo, ndetse rikaba riri guharanira kuba rizakuraho ubutegetsi bubi bwa Faci Beto Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Ukomeje kwageza aya makuru rero ni Pilot News TV, aho nkomeje kuyabagezaho 5 kuri 5. Mukomeze mubane nanjye mu makuru turakomeza kugenda tubagezaho. Mwibuka kandi like, subscribe na share, ubundi dukomeze tubane 5 kuri 5. Ndabakunda cyane, muri abagaciro.